Yes, katwanya twifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri twuma amasaha ya nimugoroba, igicamunsi kiza, kuri twuma amasaha yo ku gicamunsi, igitondo kiza kuri twuma amasaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku isaha rwose z'umugoroba, ariko kandi tukaba turi ku itariki zigera kuri 6 z'ukwa karindwi 2025. Nkaba n'Imana iyo nje gutya meze gutya mfite myuka, mujye mumenya ko nta kindi tugarutsemo uretse amakuru aturaje inshinga y'ibikomeje kugenda bituruka mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana icyo usabwa cyangwa se icyo musabye nta kindi ni ugutera agatebe kugira ngo byinshi bigiye bitandukanye tuze kuba tubibagezaho gatanu kuri gatanu muri rusange. Twirukanse cyane, ntabwo ndi butinde, ndaza gukubita amangura. By the way, ndaza gukubita amangura, ntabwo ndi butinde. Reka tubanze dusuze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Yes, badukurikira bari mu Rwanda, ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Murangara, bari muri Coline ya Kinazi, bari muri Coline ya Tongo, bari mu gisagara cya Bujumbura, Ubanza, bari hano za Cibitoke n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Mu Rwanda barahari cyane, Kenya, Tanzania, Malawi na South Africa, Zimbabwe, Zambia, barahari. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Moto fire nkada amakuru ndanye muri hano amasaha y'umugoroba araza gusaba rwose kubanza abantu nkabakangura mukanguke, babwire ibiri kuba mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byakomeye, mukanguke babwire ibiri kuba mu gihugu cy'u Burundi. Mama yake na mama yake. Ubu tuvugana ariko ndi abantu bo ku mugani w'Uburayi bigeranye n'ukuntu rwose mba ndimo ndirukanka cyane, nari mbibagiwe. Ariko hari umuvandimwe bita ni Elayoni, ninde muvandimwe rwose ukurikirana cyane, komenta wari mubi imbere rwose. Reka mbanze ndana musuze muterere n'isa, umeze ute muvandi? Yes, ni ukuvangwa ku mugabane w'Uburayi naho tubaye ikaze rero by'umwihariko, kuko badukurikira rwose bari mu ntara gatandatu diaspora, Canada, Ububiligi, Ubufaransa, United Kingdom, Amerika. Ntabwo ndi butinde, reka duhita twinjira mu makuru nyirizina. Tujya kugaruka muri operasiyo y'ibanga. Ni operasiyo idasanzwe, operasiyo iremereye cyane, operasiyo karundura karabutaka. Ni operasiyo rwose itangaje, icecetse mu ibanga rikomeye cyane yo gusambura cyangwa se gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi bumaze igihe rwose buyobora igihugu cy'u Burundi muri rusange. Turaje tubuyirebereho hamwe, turebe ese abamaze kwifatiramo ni bande, bimeze bite. Ntabwo ari ibi gusa turi bugarukeho, turaza kugaruka ku makuru agiye atandukanye by'umwihariko akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Muraza kunyemera tugaruke ku witwa Reverien Kuriyo ndetse no witwa Ndakugarika ivumbi ryatumutse. Abarimo ba Maritini batangiye kuvuga bati CNDD-FDD kama mbaya igomba kuza gusenyuka mu buryo mwese cyangwa ubundi. Turaza kwinjira amakuru menshi agiye atandukanye. Uvira mwaba nk'Imana mwe, Uvira ibyawe noneho byamaze kuba ibindi. Dufite amajwi Red Tabara y'ibyo irimo iragenda itangaza nibiza kudukunda. Nyamuneka ibi nabyo turaza kuba rwose tubibacishirizamo cyangwa se tubibagezaho, ariko dufite amajwi twebwe twamaze kwakira y'ibyo Red Tabara itekereza cyangwa se irimo iragenda itangaza. Igihugu cy'u Burundi kigiye guhura n'akaga gakomeye cyane. Simpanuye, ariko igihugu cy'u Burundi nibishaka babyita ubuhanuzi, kigiye guhura n'akaga gakomeye cyane. Yes, sibyo gusa turi bugende tugarukaho. Muraza kunyemerera tugaruke gato ku cyitwa umujyi wa Bujumbura. Ukaba ari umujyi kugeza amagingo ya uri mu kaga gakomeye cyane, ndetse ukomeje no kugenda unafatirwamo intasi nyinshi cyane. Turaza kuba tureberamo hamwe ibyawo, ese barimo barawutegura icyo abanzi bawo cyangwa se abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka ku kibuga cy'indege airport, tubabwira uko situation ihagaze ahitwa muri Coline Munanira. Amasasu ni menshi cyane yahavugiye mu kanya gato, ndetse amakuru mfite nuko rwose ngo banahafatiye ku ngufu umwana w'umukobwa. Ibi bikaba byakozwe n'igisoda cy'u Burundi. Ibyo nabyo turaza kubikomozaho, tubive imuzi n'umuzingo, tubibabwire uko situation ihagaze. Igisoda cy'u Burundi ngo kihangishe rwose kugenda kikaya kinjira nko mu hoteli
kikagenda rwose ngo kikarebamo umukobwa ngo bitewe n'umwifuje, yarangiza rwose ngo agahita amufata ku ngufu. Ibyo nabyo bikomeje kugenda bivugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo wasanga ni imico za FDL zatangiye kubanduza nyamuneka. Yes, turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Hari amakuru menshi rwose agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba twinjiramo. Ndabona rwose uwitwa Ndikuriyo ngo rwose ngashobora kuza gufungwa natareba nabi. Nkabona andi makuru avuga yuko katurebe gato, nkabona andi makuru avuga yuko rwose ngo amajwi y'ibanga ngo ataravuzweho rumwe, by'umwihariko n'igisirikare cy'u Burundi yo kwica abantu by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Bujumbura, ariko ibyo ngibyo ntibijye hanze. 5/5 rero bakunzi ba TV Duniani Kote, icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe, ahasigaye natwe tukabikuvira imuzi n'imuzingo. Ntabwo ndi butinde nyamuneka, ntabwo ndi butinde. Reka duhite duhera kuri no operation idasanzwe yo kwikiza ubuyobozi bwa CNDD-FDD. ubu bukaba ari ubuyobozi burimo n'uwitwa General Neva, akaba ari umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Operation itahita rero bimeze bite? Ni ukuvuga ngo murabizi ko CNDD-FDD ubwayo itari kumvikana. Ayo ni amakuru n'amajwi y'ibanga namaje kuba mvumbura. Ibi rero bamwe mu bashaka kurimbura ubutegetsi cyangwa se kurimbura CNDD-FDD, amakuru namaze kwakira nuko bagiye kubyifashisha mu gukorana n'abayobozi bagiye batandukanye bari muri CNDD-FDD n'ubundi batavuga rumwe n'ubutegetsi, bakarimbura CNDD-FDD, by'umwihariko igihugu cy'u Burundi ngo kikagira guverinoma igendera kuri demokarasi, ngo kikagira guverinoma nziza. Ni ukuvuga ngo rero by'umwihariko abamaze kuba biteranya, amakuru mfite atari ivumbi nuko harimo n'aba bita aba Gervais Ndirakobuca bakunze gutaza amanda kugarika. Uyu akaba ari umwe mu bayobozi bari muri guverinoma cyangwa se muri CNDD-FDD, nabo bavuyemo mu minsi yashize, ngira ngo murabyibuka. Harimo abo bita Agatoni Rwasa, aba ni bamwe mu bantu bavuga ikijyana mu gihugu cy'u Burundi. Aba nabo bashobora kuza gukora akantu, ngira ngo nabo murabazi. Harimo abayobozi bagiye batandukanye b'amoko agiye atandukanye, bose biteguye kuza kugenda bafatikanya kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara hano ni uko CNDD-FDD nyuma y'uko aya makuru bamaze kuyavumbura, witwa Reverien Ndikuriyo akaba ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ngo arimo arakora ibishoboka byose mu kugerageza kwiyegereza ngo uwitwa General Neva, ngo kugira ngo ataza gukora ikosa ryo kumukeka. Kuko ngo ubutegetsi cyangwa se iyi CNDD niramuka igiye kuba yarimburwa, haraza gukekwa abantu babiri. Ayo niyo makuru mfite, bashobora gushyira hasi uwitwa General Neva. Akantu gato mugomba kwibuka, mwibuke ko uyu Reverien Ndikuriyo binavugwa yuko rwose ngo arimo akora ibishoboka byose kugira ngo yongere cyangwa se agerageze kuba yakiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi muri uno mwaka, mu mwaka w'2024. Murabizi ko iki gihugu gifite amatora y'umukuru w'igihugu. Ibyo byose rero ngo barimo baragenda babyifashisha mu bashaka kurimbura CNDD kugira ngo bamuheremo cyangwa se bamuhereho babe bayirimbura. Oni n'uwo bita General Prime Niyongabo, uyu akaba ari umugaba mukuru w'ingabo w'igihugu cy'u Burundi. Uyu uwitwa Neva agiye anamukekaho gushaka kumutera kudeta. Uyu nawe makuru rero namaze kwakira nuko bari gushaka kumucamo. Ibi rero reka tunabiveho, tugaruke gato mu mujyi wa Uvira. Abantu b'Imana mujye munagira gutya mugura amazi rwose, mihogo iba yumye. Nuko mu mujyi wa Uvira rero naho situation atari ibintu byamaze gukomera, ndetse byamaze kuba ibindi kugeza amagenganya. Amakuru ndimo nakira nuko umujyi wa Uvira ari umujyi ushobora kuza kubamo ibitendo bikomeye cyane, ari umujyi ushobora kuza kubamo rwose ibitendo biramereye cyane. Ubu tuvugana ingabo z'Abarundi zirimo za deployingwa ku bwinshi mu mujyi wa Uvira, ariko amakuru namaze kwakira nuko isaha ku isaha muri iki cyumweru tugiye kuba twakwinjiramo, icyitwa umurundi hari ashobora kuhahurira n'akaga gakomeye cyane mu mujyi wa Uvira. Tukabona uyu mujyi wa Uvira wavamo mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ubwo rwose mwitegure yuko umwotsi ushobora kuza kuhavugira, tukabona Abarundi biruka bayabangira ingata. Yese katuve kuri ibi dugaruka gato hano ku kibuga cy'indege. Umutekano wakamejwe, ingabo z'Abarundi zikongera special force. Impamvu ni iyihe? Iki kibuga cy'indege nacyo ngo kiri gushakwa n'umwanzi.
ibyo nabyo ntitubigarukaho, reka tubishyire away, kuko ubu hari umuvandimwe watangiye kugenda nkomangira ambwira ati ariko bwana Moses ati nanjye ati minota isigaye indekere, kuko uyu nguyu we rwose ni kashi macokera, aza tubwira muri za Ukraine, aza tubwira muri RDC, aza tubwira byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko bikomeje kugenda bivugwa. Ubwo rero rwose nyamuneka nawe byari ngombwa kugira ngo tumuhe akanya muri rusange. Ikindi kintu gikomeje kugera kigaragara by'umwihariko muri rusange ni uko kugeza amagingo aya mu bice bigiye bitandukanye by'i Burundi harimo haragaragara igisoda cyabo gifata abana b'abakobwa ku ngufu, by'umwihariko ibi bikaba bikomeje kugenda bikorerwa mu mahoteli akomeye ndetse n'amakuru agiye atandukanye nk'ayitwa za Mujejuru muri rusange. n'aba Isaka baramaranye mu burengerazuba bwo hagati. Abatabizi ni ukuvuga ngo aba Israeli n'Abarabu bakomoka kuri Jafet bose na Shem n'abahungu ba Nowa, ndetse buriya n'abakurikiranye neza mu bushakashatsi, Ukraine nayo nyine iyobowe na baturuka kuri Abayisirayeli. Uriya perezida wayo ni umuyuda, abatabizi, hamwe na Russia nayo nyine ikomoka kuri Jafet, abo bita ba Magog. Nibo rero bariko baragwana, bagwanisha intwaro zikakaye, intwaro za kirimbuzi, intwaro zo kurimbura iyi si turiko. Rero karaga paranteze gatoya, ababyifuza tuzabategura ikiganiro kirambuye, ariko niyo wokora ubushakashatsi kuri YouTube ibyo wifuza kumenya ku ruvyaro rw'abahungu ba Nowa aribo Shemu bakomokako na Aburahamu ariwe yabyaye Abayisirayeli, hagati yabo hakaba umuryango witwa Yuda ariwo wahawe ubwami kuyobora. Hanyuma abajafeti ni n'Abarabu, ni bariya b'Abarusiya muri za Afghanistan, bariya abantu benshi bava muri za Turiki na biriya bindi bihugu byose uzamutse vers le nord ya Israeli. Hanyuma abahamu murazi yuko abenshi ari Abanyafurika, imiryango y'Abanyafurika myinshi yavuye kuri Hamu, ariko turebye mu rubyaro rwa Yuda bakomoka kuri Dawudi, Salomo, turabona abo bita Lenirotike n'aba ba Ethiopia bamanukanye uruzi rwa Nili barashakashakisha ubwatsi bw'inka kuko bari aborozi, kugeza mu biyaya byose aho ibi biyaga binini bigarukira niho iyo miryango myinshi iri. Abifuza amateka n'amasezerano kuri iyo miryango murashobora kubirondera kuri za YouTube, mushobora kubona amakuru ahagije ibyo Abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe, ndetse n'abakomoka kuri Ismaili aribo Barabu n'abariya ba Magogi aribo biriya bihugu bya Russia, benshi bari muri Ukraine, abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan, za Turikiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane cyane urebye biri muri Est na Nord ya Israeli. Abenshi niyo miryango, n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Jafetite. Rero ntitwari turi mu by'iyobokamana, ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana, kurimburana bikabije muri ibyo bihugu nibyo turiko turabona, ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial. Mbega ninda zoyobora le Nouvel Ordre Mondial, tugeranije turavye la prophecy ni Uburayi, ariko uravye Amerika iritaza Uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe, ariko dukurikiranije ibijanye na prophecy Uburayi icyo twakwita
Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twokwita nouvelle ordre mondiale, kandi izi ntambara zose, ibiganiro, imyumvikano ishobora kugera ku kintu kivugwa ngo hakeneye icyo twokwita nouvelle ordre mondiale, kuko iyahoraho iriko irarengerwa n'amazi, kuko urabona yari iyobowe na Amerika n'Uburayi, aribyo twavuga ngo ni bo bapolisi b'isi, ariko murabona yuko yaba Afrika, bya bihugu by'Abarabu aribo le Jafetite, le Chemiste na Hamu, abo bose bariko baragaragariza aba bakomoka kuri Shem, aba bakomoka ku bwoko bw'Abisirayeli. Urabona ko ordre mondiale bari barashizeho aba bandi, uru rubyaro rwa Jafet, urubyaro rwa Ham, bariko baragarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Iyo ordre mondiale yari hasanzwe, nico gituma hakenewe icyo twovuga ngo hagomba kubaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale izova muri za consensus n'ibiganiro bizohagarika intambara ziri ku mugabane w'Uburayi hagati ya Russia n'Uburayi. Murazi ko bishyiramo na Amerika iri ku ruhande rw'Uburayi, hanyuma ku mugabane w'Abarabu biriya bihugu vya Eastern Israeli hamwe n'Abarabu, aribyo nababwiye, biriya bihugu abakomoka kuri Jafet, abakomoka kuri Jafet n'abakomoka kuri Ham, bagerageza kugarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Ahanini muzi buriya Israeli niyo itegeka isi, baba abategetsi bakomakomeye bariya bitwa les Republican bari muri Amerika, abayoboye abantu bakomakomeye bayoboye Uburayi, bashira abategetsi ba finance za election mu Burayi. Nivyo twababwiye ko ivya demokrasi burya ntibibaho. Niwumva hari ibihugu bivuga ngo tuzoza gufinansa ama election, buriya baba bifuza gushiraho umutegetsi baba bagomba. Nico gituma rero iyo miryango ikomakomeye y'Abayahudi itegeka ku isi, ifite ubutunzi bwose bw'isi, niyo yashizeho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, kandi urabona ko ibihugu byabo bategeka, abo bakomoka kuri Shem bategeka ibihugu, kandi bakaba ari ibihugu birimo ubwenge n'ubutunzi n'ubuhanga mu by'intambara. Nico catumye bashobora kuba bategeka isi. Kumbure inyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose bashize icyo twokwita ordre mondiale. Ubu rero kubera iyo ordre mondiale ya kera iriko irasenyuka, nico gituma habaho icifuzo cyuko hajaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale. Iyo nouvelle ordre mondiale rero izaba iyobowe n'imigwi ikomakomeye mu byo twakwita les services secrètes et spirituelles sataniques, ibyo twakwita les Illuminati, les Freemasons, Église catholique, n'iyindi miryango ikomakomeye ikorera mu ibanga, ibyo twakwita Schoolborn. Izo zose n'imigwi ikorera mu ibanga, ikorana n'amashetani, yifuza kwakwiye kubaho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, izoba iyobowe na Antikristo ku mutwe. Nico gituma rero ibihe twinjiramo bikomakomeye kurusha ibyo twarenganye. Nico gituma ubona ariko harakoreshwa intwaro zikomakomeye ku buryo ubu hashobora gutangura gukoreshwa ibyo twokwita les armes nucléaires. Rero nico gituma abasenga musenga Imana, abatunganya ubugingo bwanyu abihana mwihane, kuko ibyo bita arme nucléaire n'ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarte y'isi. Nivyo rero yari entre parenthèses. Murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo, ibihugu vya Congo ihuza leta ya Congo na umuhari
AFC M23, kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi. Bijanye n'iki? Bijanye n'inyungu n'ubutunzi biri mu gihugu ca Kongo. Nico gituma rero bwaba Burayi, yaba Amerika, yaba Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwo akaboko. Murabona kiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu, bashiramwo akaboko kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Kongo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga triliyoni ibihumbi imiliyoni ijana na imiliyoni triliyoni 12. Aro amafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda hanyuma bakagaburirwa bakarya bavyuka bagenda ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane. Ano amafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi, budashobora guhumiriza Uburusiya, Abashinwa, se grande puissance zose zitegerezwa gushira ijisho ku bihugu vya East Africa. Nimba tutabonye indongozi zihabona, indongozi zibona kure, turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira. Ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya Abanyafrika aribo boyigwana, hakumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord, mu Senegal bita retirayere, biya bihugu bya Burkina Faso n'ibindi bihugu byose du Nord bikaja kugwanira Uburayi, bagwanya aba twakwita babadage b'abanazi, babandi babona ko ari bonyene ari bonyoko muntu, abandi bose bakwiye kurandurwa ku isi. Nico gituma rero ibitekerezo mwene ivyo vy'amacakubiri nkunda kubabwira, tiburyo ibitekerezo vy'amacakubiri vya racisme, vya ethnisme ni très dangereux, kuko murazi yuko muri kahise byatumye imbaga y'Abisirayeli barimbugwa imiliyoni 6 Holocaust, genocide yo mu Rwanda, genocide yo Burundi n'izindi genocide zagiye ziba ku mugabane, zagiye ziva muri ivyo bitekerezo vy'irondakoko, ingengabitekerezo z'amacakubiri. Ico gituma nkunda kubamira nkababwira ati reka banyapolitiki ukoresha ibintu vy'amoko muri politike, ukoresha ibintu vy'amoko muri politike aba yarabuze ico twakwita projet de société ashobora guhereza abaturage maze bagashobora gutera imbere. Kuko ico dukeneye abantu bose ni iterambere, kwa kwihaza mu bifungurwa, kwa kwiga, kumenya ubwenge, kuko buriya nimba abazungu badutegeka nuko bize bakaturusha ubwenge bagakora ubushakashatsi, natwe kuguma mu bujuju kutiga igice kinini c'abantu usanga ntibize, ugaca usanga niho bahendeshwa ibintu by'amoko, ugasanga bariko baragira amatora apfuye ataca ashobora gushikana abaturage ku gisubizo. Kuko nimba leta idashoboye kwishura ibibazo abaturage bayibaza, iyo leta iba yarananiwe. Nico gituma benshi baca bitwaza amoko, amadini kugira ngo bashire mu gatiro abaturage bahanga amaso bababaza ibibazo bijanye n'ubuzima. Nabe babwiye ubuzima bwiza, food security, kwiga, kuvuzwa, umutekano n'iterambere. Twese twifuza kubona aho umuntu aba n'ibindi byinshi umuntu aba akeneye, communication, gutembera, ubushakashatsi, kuvumbura n'ibindi byinshi. Nibyo rero nagomba kuvuga, nongera gutera kamo namira bitwa ba President Ndayishimiye hariya, ba Tshisekedi, abantu bitwaza ibintu by'amoko, fite ingengabitekerezo z'amoko. Erega kandi buriya iyo tuvuga ingengabitekerezo z'amoko, les extrémistes
etinicrate bari do tuboro buriya bari mu moko yose ntihagire uzobesha ngo bari mu bwoko ubu ibyo twakwita resideology genocide resideology z'amacakubiri rasiste ziri mu bantu bose do tuboro. Nico gituma ngi Burundi buriya turashobora kuvuga ko nubwo jenoside y'72 itashoboye kwemezwa ariko hakozwe jenoside kuko abantu benshi barishwe bazira ubwoko bwabo, ariko 72 nyene buriya n'abatutsi nabo bita abatutsi nabo bakorewe jenoside kuko imigwi yarayiturutse muri Tanzania iyo twakwita mayi murere yariturutse muri Kongo baje barimbura umututsi n'uruhinja bagaturira, kandi ibyo byose byabaye guhera 69 ndetse guhera 59 kuzamuka kugera 72. Ibyo bitekerezo nibyo byiganziye abanyapolitike bimbura mu maro bahejeje kugandagura abanyapolitike b'umumaro gwa Gasore Ngenda n'umwe n'abandi bari bafite ibitekerezo byuko Uburundi ari ubumwe, turi ubwoko bumwe, tuvuga ururimi rumwe, dusangiye umuco. Noneho abantu benshi barukubu ntibazi ayo mateka, baguma bahendeshwa ibintu by'amoko. Nicyo gituma mu Burundi haciye hima icyo twakwita classe politique mediocre, umugambwe iprona wigabururirwa n'abanyapolitike bandandende bakoresha iby'amoko mu kwigungira ku butegetsi, mu kwigizayo abandi mu bijanye n'ubutegetsi n'igisirikare, ari byo byatumye inkubi ya jenoside yakorewe abatutsi 1993. Nico gituma buriya ndababwira iyo ikibazo kidashakiwe umuti kigaruka gifite ubukana buremere. Nico gituma ibibazo dufite mu Burundi canke mu karere k'ibiyaga bigari bidakwiye gushakirwa imiti yo gupfufaza, ahubwo bikwiye gushakirwa imiti ivura kandi irahari no kurandura les extrémistes bafite les idéologies génocidaires, les idéologies zo gukumira abandi, abo bari do tuboro bari ku mpande zose. Nicyo gituma ndababwira ngo icaduhuza niki, icaduhuza c'est le panafricanisme. Twese tukumva ko turi abanyafrika, dufite ibibazo tumaranye ibinjana byinshi by'abaducinyije bakaduteramwo n'izo za politiki zo bita politique de diviser pour régner, divide and reign. Murazi yuko n'abaje basubirira abazungu bandanije izo politike. Nico gituma mu maguverinoma menshi muri Afrika usanga le président africain bakoresha izo politike za diviser pour régner, divide and reign, bagacamwo abaturage kugira ngo abaturage ntibashobore kuba focus ku iterambere ngo babaze ibibazo bijanye n'iterambere, ahubwo bakabashira muri ako gatiro k'inyigisho zijanye n'iby'amoko, bigatuma tuva mu byo twakwita l'essentiel. Nico gituma mvuga ngo iyo ni setting mind twerise twagabanye canke umurage twahawe na politike y'abakoroni, ari byo bita neocolonialisme. Afite neocolonialisme ni ukuvuga ko umwirabure nubwo yaronse independence ariko yakubandanije wenyene akorera abazungu muri ya politike ya koroni. Ibyo rero byakozwe mu mitwe y'abanyafrika, mu mitwe y'abayobozi, iterabwoba babashiraho, kurya gufinansa amatora burya baba baje kugira ngo baterekeho uwo bagomba, ndetse yaza afite ibitekerezo byiza. Murazi Ruto agishika ku butegetsi ko yaje avuga ibintu vya panafricanisme, ibintu vya bottom up. Burya ibintu vya bottom up byari ibintu byo gutuma ngo rubanda rugufi canke abantu bakenye bashobora kugira nte kuzamuka nabo bakaba abatunzi, ariko murabona ko bamucecekesheje, baca bavyurira za opposition zigatera umuvurungano n'induru
noneho kugeza ko abagira konsesiyo idafavoriza abaturage ba Kenya ariko ifavoriza abo bazungu abanyamerika abanyaburayi n'abandi. Cyo gituma rero ibyo abantu benshi ntibabitahura, nicyo gituma twafashe iya mbere mu kubisobanurira abantu bo muri East Africa bashobora gukurikirana ururimi tuvuga, ururimi rwacu, ururimi ikirundi, ikinyarwanda, ikinyamurenge, igifumbira n'izindi ndimi zivugwa muri aka karere. Igihe abashobora kutwumva bari muri Tanzania, abaha muri aho ndazi ko munkurikirana, ndazi yuko abafumbira murankurikirana neza, abakiga murankurikirana neza bari muri Uganda, abanyarwanda bari muri Uganda, abanyarwanda bose abari za Rucuru, bari za Goma, ijya kugera za Warikare, mu misozi miremire za Minembwe hariya barankurikirana bakanyumva, bagakurikirana bino bitekerezo bibakangurira gukunda Afrika, kuko Afrika duhuje ibibazo bimwe, Afrika yose duhuje ibibazo bimwe. Twiyambure irondakoko, twiyambure amacakubiri, duharanire iterambere. Cyo gituma rero nagomba guhereza kuri iyi ntambara iri kurabera Uvira Gasagara gatoya, ariko intambara yabaye ibamba, iri kwirahigitana inganda z'abasirikare, inganda z'urubyiruko, inganda z'imiryango myinshi idafite amahoro muri kariya karere. Nicyo gituma twifuza yuko nimba ari ibiganiro, nimba ari ukwicara hamwe, abantu buganira, inganda zikareka gutikira abasirikare benshi impande zose. Turazi ko bashobora kuba bariko barapfa baziriki, bazira politike mbi, politike zo gukumirana, politike zirondakoko, politike zidashobora gufasha mu iterambere. Nuko cari ico overview cyangwa umwihwezo nagomba kuvuga, ariko nkemura Uburundi inyuma y'amatora, nkebura abari muri opposition, Burundi, reka kuvuza urwamo, reka kwidoga, reka kwidodomba. Narababwiye yuko amatora atari iyo nzira ishobora gutuma umugambwe CNDD FDD uva ku gakanu k'abarundi, kuko ntibikunda, ntibishoboka. Inzira ya demokarasi ntishoboka, ntibaho, nta n'igihugu na kimwe ibaho ku isi. Nicyo gituma mukwiye kurondera izindi nzira. Nimba by'ukuri abarundi benshi baremerewe n'intwaro y'umugambwe CNDD FDD, bakumva irabaremereye, irabananiye, inzira ya demokarasi iyo mubwivuge muti bayi, iyo nzira ntishoboka. Murondere izindi nzira, gukoresha umuheto, kubohora Uburundi. Mbega mwashobora kubohora Uburundi mwebwe bari muri opposition? Mwebwe mwenyine mwariciyemo amacakubiri, mwariciyemo ibice, umwe wese arondera akabanza, arondera akicaro. Ibyo rero biravuga ngo iyo udashoboye kurwanya umuntu wemera gufatikanya nawe. Ubwo rero mwemere kuba mbundarare, muce bugufi y'abantu bo muri opposition Burundi, mutekereze. Mugihe mudashoboye guhangana n'ubutegetsi bw'u Burundi, ntimwiyumvire ngo u Rwanda ruzobagwanira, M23 ruzobagwanira. Ibyo bintu ntibishoboka, ni indoto mbi, ni indoto zitabaho. Nimba mudashoboye guhaguruka nk'umuntu umwe mukavuga muti ubutegetsi bwa CNDD FDD buratugoye aha n'aha, nimba butabagoye naho utabaremereye, atakibi mubibonamwo, mureke kwidodomba ngo amatora ngo yaribwe iki. Ibyo ntibibaho. Ibyo bintu bya demokarasi, ibyo bintu ni ibintu by'akajagari gusa, ni ibintu by'urwamo n'induru gusa. Nimba hari agenda nziza y'iterambere boba baratanze, ibyo bifuza gushikana ku baturage, cyo nobahanura nuko mwayoboka. Nimba mubona kuba barakiriye FDLR,
FRN n'iriya migwi yose yironda koko igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, mukabona ko kubaha indaro ari byo byatuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere. Ngaho inkurikizi ziri ku muryango, ico ubivye nico usarura. Ko abarundi mwashimye ubwo butegetsi, muzemere murye munywe no ku ngaruka z'ibyoshobora gushikira igihugu cy'u Burundi kubera politike mbi ya CNDD FDD. Murakoze cyane. Wariyo umwihwezo tuba duhanura ngo ibintu bigende neza, ntawe tugwanya ntawe twanka, tuba tuja inama tubagira inama kugira ngo igihugu cy'u Burundi congere kuja ku murongo, twongere kubona umuyaga nk'ubuhagije, twimbe nikere, twimbe ibitoro biri harya muri Tanganyika, harya za Uvira, za Gatumba, hariya hose harambara igitoro kijyamye mu kuzimu, tererare amazahabu ari mu za Cibitoki, za Kortani, hirya hose Burundi ubutunzi burakaka munsi y'agataka. None kubera intwaro mbi, abarundi duca dushishikara dusamira isazi kuryinyo, niko bavuze abarundi ba kera baca imigani. Kaba ndabifurije umugisha, kaba ndabifuje amahoro muri hose. Mu gihe tutarabitahura, birashoboka yuko bizotugora muri aka karere ko twoshika kuri rya terambere twifuza, ritaraba ry'abayobozi gusa, ritaraba ry'abakuru b'ibihugu n'akagwi kabo, ahubwo rya terambere ry'abaturage bose muri rusange. Rero nico gituma nkomeza gukangurira urubyiruko, nkomeza gukangurira abaturage kugira ngo bamenye batahure inkomoko z'injyane, kandi ko izi njyane twebwe bene ibihugu nta nyungu tuzifisemwo, ahubwo babandi basesa nkuyoze, babandi bakaraba dukakane, babandi ugomba gutema urugo rwiwe bamutiza umuhoro, abo nibo babifitemwo inyungu. Ariko hari ikintu kimwe nshima ku muyobozi w'u Rwanda, nibaza ko abantu benshi muri aka karere bataratahura message yiwe, kuko hamwe abantu benshi botahura message ya Perezida Kagame, niyumvira ko ryaterambere tworishikako. Urebye ukuntu yubatse igihugu cy'u Rwanda nyuma ya jenoside, akacubaka kikavaho cari kiri, kikaba kigezaho kiri uno munsi, kikaba ari igihugu kivugangwa kandi cubahwa mu makungu, igihugu carutumwako mu makonferansi akomakomeye n'amanama ahambaye y'isi. Nibaza yuko ahubwo abategetsi nka Tshisekedi, abategetsi nka Ndayishimiye, abategetsi nka Samia Suluhu, aho guhagarara ngo bagwanye Perezida w'u Rwanda n'ibitekerezo byiwe, ahubwo bari bakwiye kumwigiraho, bakamwigiraho, mbere na Kenya ikamwigiraho, n'ibindi bihugu byo muri East Africa bikamwigiraho, Somalia ikamwigiraho, cyane cyane mu majambo yiwe akunda kuvuga, niyo dukwiye gushira ku mutima, tukamenya uko twoyashira mu ngiro, cyane cyane nk'igihe atanguze ya politike ivuga ngo ndi umunyarwanda. Yatanguza politike ivuga ngo ndi umunyarwanda, sinzi ko abarundi abanyarwanda buba baratahuye iyo message. Kwari kuvuga ngo mwebwe abatswe identite, mukabeshwa ko muri abahutu, mukabeshwa ko muri abatutsi, mukabeshwa ko muri abatwa. Ivyo ni binyoma. Igihugu ntigishobora kubakwa ku kinyoma. Burya ibihugu bijya bikomakomeye vya Amerika, vy'Uburayi, byari bigizwe n'abantu bavuye mu bihugu byinshi, baba imigra bavuye mu bihugu byinshi, bavuye mu makontina menshi nka Amerika. Hari hakwiriye ko bagira urufatiro bubakiramwo la société américaine.
byari gutuma abahindi, abari bavuye mu Burayi, abari bavuye muri Afurika, abari basanzwe muri Amerika, bategerezwa kubana mu mahoro. Hategerezwa kuba urufatiro runaka rwari gutuma iyo communauté yari très diversifiée ishobora kubana mu mahoro, bakubaka igihugu c'igihangange, buri wese akoresheje ubuhinga